Jaipuru ñe'ẽ porandu rehegua. Ñañemongeta hag̃ua. Ahendu porandu ha mbohovái. Mba'e rejapo nde rógape? Añembosarái che rógape. Mávapiko Jorge Bergoglio? Papa Francisco. Araka'épiko San Ignacio ára? Mbohapypa peteĩ jasy pokõime. Mba'éicha héra mba'asy oúva Chínagui? Héra COVID. Moõpyta Colegio Cristo Rey? Opyta tape Montevideo ha Colompe. Mbo'y mymba reguereko? Aguereko peteĩ tu'i. Máva ndive reñemongeta? Añemongeta che sy ndive. Porandu he'ise pregunta. Mbohovái he'ise respuesta. Cuando hacemos en guaraní una pregunta a una segunda persona, le decimos utilizando la partícula re o e. El que contesta la pregunta responde en primera persona y utiliza la partícula a. Ejemplos. Mba'épa rekaru sele. Akaru fideo tallarín. Moõpa rehóta ko'ẽrõ sele. Aháta che jarýi rógape. Ekarútapiko ko'ág̃a? Akarúta. Ejapótapiko ne rembiapo ko'ẽrõ sele? Ajapóta. Mba'épa he'ise. Mba'e? Mávapiko? Araka'épiko? Mba'éicha. Moõ? Moõguápa? Mba'érã? Mbo'y? Máva ndive. Máva. Ko'ãvahína ñe'ẽ porandu rehegua. Palabras interrogativas. Adverbios interrogativos del guaraní. Mba'éicha ojejapo porandu guaraníme. Construcción de preguntas en guaraní. Techapýna peteĩha. Utilizando los signos de interrogación. Mba'e rejapo'akue. Mba'e rejapo. Mba'e rejapóta. En los tres tiempos, pasado, presente y futuro, utilizando el signo de interrogación. Techapýna mokõiha. Utilizando la partícula pico, partícula interrogativa polisilábica, por eso va separada de la palabra. Mba'épiko rejapo'akue, mba'épiko rejapo, mba'épiko rejapóta. Techapýna mbohapyha utilizando la partícula interrogativa pa. Pa es una partícula monosilábica, por eso va unida a la palabra. Mba'épa rejapo'akue, mba'épa rejapo, mba'épa rejapóta. Se puede construir preguntas agregando las partículas interrogativas pa o pico a un verbo o a un adjetivo calificativo. Techapýna hesakápa, iporãpa, reguatátapiko, rekarútapiko. Péicha jaikuaave jahávo guarani ñe'ẽ. Moõguapiko nde? Che paraguaigua. Ñomongeta techapýna. Luisa ha Kalo. Mba'éichapa ndepyhare Kalo? Chepyhare porã ha nde Luisa. Aime porã. Ajapóta mbeju. Asẽta añemu ag̃aite. Ha usete. Mbo'ýrepiko rehepyme'ẽta. Ha 3.500 guaraníes.
tuicha ha he ajapo, heta kesu oguereko. Ha kojói rejapo avei. Oĩ ha kuporã. Néi, avy'aite. Ha'úta peteĩ mbeju kojóire. Ha agueraháta che sýpe avei. San Juan ára iporã jagueromandu'a. Jaikuaa ko'ã ñe'ẽndy. Ag̃aite, gueraha, guereko, haku, he, hepyme'ẽ, heta, jagueromandu'a, kojói, mboýre, ñemu, sẽ, sy, u.